Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, belawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Lumsopo near Fire Brigade Shillong. Leksi kalong ke balingo, hadu kata ta baka shimpor hadu arphus nam kanthi, ba pen bana ya ka scheme sam umbam umdi jong ka lighting o mau kama combined water supply scheme. Nagbenta bansam ya ko umbam syaki patba jong kini ki art ligi shnong ki bahap apo sora civil subdivision kajing penpanai kini scheme sam umbam kalong hadin kajing sim kya jong MLA ka sora constituency uba given million ubla penpana kajing elang dolong haka arsan trik unai luar arajar arpho haka shnong lighting o basyan on sa penpha no ya kini scheme sam umbam haka balamang pisa hadu shpho point kendai pu ar kelur tengka haka ni kesengi bala plie yo mau nong rem haka jinga lang bala long hayeng dor ba snong lai ring o lai don lang ru menteri jong katnat PHE ba samlen malngyang u bala long kum ukong san kat kum kecing thu jong ba given kat han so ra kala yo ru sa arpusan klor ka ban penia chakmat ya greater so ra water supply scheme bat ka jing tre hadu mentak laya la kum ba nyo pho nak hispa ai na lor gani ka scheme sam umbam umdi uneu MLA ka so ra constituency ula kedoru spang kisurong kaba peniso nado maulin der syasok kendo kaba jerong 0.4 kilometer ka surok na light ring o sya light mo siang kaba long san kilometer ka surok na mau kuma light lindop sya ngi mau saw bat ka surok na tengar syasok ra ki jerong light way kilometer ha kaba la depin kreru wat ya ka detail project report berkembang itip ya gane Kaladring O Mokma Combined Water Supply Scheme ni sautu ladep banyo ya galas renovation ya ka de nadu usnem u financial year jam usnem arja riwe tingi sautu apo usnem ka jingya dinti jogani ka scheme lade hok da shisha bala don kam shabab bala ban pinthamai lani ban renovate yakani kaskim hoy nagalyang gajong economic man ngade ban conduct inspection ringka berkino alam shno ban kumju nagalyang jong SDO civil balong video hoto por ban kumju nagalyang jong officials from PHE department ban pe banwa kilat kilenti kumno bangilla ban penbah hakabai de batkar kom sambum hakini ki artli kishna te hakini report ko bamenta ngasurun shim yakani galan ban ai kublai ban ai ya jingyaro ko bakarpan yai minister bron burom jongi ba samlen malnya iba hadian ka jingpil so ga jonga ila alam ka ketiga yang ketiga man klem kanunu wa jinkarnga baila ko mo be ban ai yakani ka sanction ka ba kot shipho ban knai ko ar plur na ka benta ka ne ka scheme renovation of Latingo Mokma water supply scheme sho hapo ka jinganam ka jongi hangni ha constituency ba i jongi nila yo sanction ru ya ka greater sora water supply scheme na po ka assets kaba kumbalong menta ka progress jong ka lalong kuma nyo po percent nga yoru shibun ba ki scheme ling ba ka jal jeeval mission kaban pin code ya ka FHTCs ani ka ka household connections shakumba 1000 khatra longye hapo kane ka constituency ka ba I ka chongi te kani da shisha ka pin pa ya ka jinglong nang elam joy minister bron burom jongi ni so thu bagi sanction ki babon homde ta kani sora constituency jongi henry lape ye ki babon ma ki project berpenyo sanction hapo kani ka jilla ka bai ka jongi hagabangi don kamru ban sumar ya kani ka mai maryang ka jongi mangi so thu hi ka de ka binta ka bakrao Nagalyang ka jongi kum kinong song ki bandon ya ka jingkel clear kum kita ke responsible citizens
bangin don ya ka jingkit le ban persang kat bala berpenne pensa ya kani kami mariam ka jongki ni mana bangi pe kat kum ka report jong ka Forest Survey of India habangi pe ka tu report kalong kai ka basosi habangi pe house name araja khatway kumba Southsun square kilometer jong ka forest cover ngiladu how ajar khatsan ngiladu kumba nyopue square kilometer but komju how ajar khanyo ngilaidu kumba shispa khanar square kilometer haga baide bat ka forest cover habangi pet ya kane ka jingkhai kalarang kieu na ka wei ka por sha ka wei pa ni so thu haga baide bar ka jingwan jo ka roi ka pa lese la happo mi kiding kisi Henry ngasurun kintu ba kum kin dong shong shong ki badon ya ka jingke klip ngem dei bal shupom phat pathar ya ki den kisi kade ka benta ka jongi kum kin dong shong shong ki badon ya jingke klip bat bal shang man thong ki den namang iso thu ba ki den ki don ki benta ki bakra bandiada ya ki telong ki jongi ladang ni kumki MLA ni long minister ladang ni skawil de kumu hero ku minister kamat ngi dam la kan poi sei sei hanwei ka kam ka jonga kumu minister na skaw de swa bangan song ni suki ngada duai yel de bo play ma jing star kumno bangan ma ban trei ya ka ni ka kam ka ba na ka le menteri rang ba chief minister lo ban chat yang bagan la ban pandi ba kisnong ki thao kin yo chi man toy leng ba kan ne ka tnat PhD te kumta habagala sim ye kan ke banta sis nam tam ngala so thu ye ke ei bat kumno ban panya ye kan ka department bat hadir on ngala keplot ya ka ei ke jing e jong ka department ka ba kham kong san hi ka dei ka pisa ladang nyimton ke pisa kum ke department kalong le noel bangin subat ban penyan dia ke department te hatu ki por baka PhD jongi kalong sya ke jing ke bakrau ya ke department brokawi wat tang ban siu ki tulop de ki saupnai san benai de ki work charge baki mospruro ngim lasyo te hadir bangala simti ban galara ya ke bantau chief minister bakalong ka bakongsan baka ne ke department kadai ka banta ka ba krautam ka ba ka jing sakri kalong ban ai ka umba kumdi shaman la wei ubriu ba shongshong ha ka ne ke tla ka chongi te la dang ngim yo ya ka pisa ban siu tulap ye kinong tre kumno ngin expect ba ka ta service ka chongi kan ba bat hadir on la dap ban penbiang shwa ya ka kam yeng kam sam jong ka department bat ngalapet na kam ta kumno ban penyo pate ka skim ka ba pher ban penyat bet bakan stat kene kam syaka wei pagwei ka snong ka badon po ka jela ka jongi lengpa kini ki MLA ki ba mikman na ki wei konsi bakin yo ya jingarap dan ba ka ni department te kumta onda la simti kene kam bat menta kum bakalo ngadap da kajing kemen ka bakrau bangawan hang ne kum minister ban ai pi kaskin haga ni kasnong jpi ka ba tei hok ban yo namar ngakwa ban kran kattu kat ni kan dia ya ni kasnong ban pengau nato banganang late class 3 ngayo ban kule ke history how to go por ngiyong ka civic bat anala pule marpo kendo udobyong papauna how to go por uday na kasnong light rengau ngakray ka dayru kani kasnong ka baning do banti yoduyong ka jala ka sumi ngasko ba ka history ka mga pule bat pandangalatip ka don hay kani kasnong light rengau bat kiyong bakadon hapo sobra kani kasnong kabau play ulakarku ya pi bon ai ne war po khando nadu ki longswa ki jongi ki la patton kam
yau yu tu yong ani kisnong ko jong pi hoi abang tip ye ni jaka ba jus lap tam han rei ngi da pet ba dei ko ba bum di kalong ka ba bat ka ba kerdu ani kisnong ko jong ni namar ba kalong halor lu hoi ni pet pos lam ni bakat ni usla udon ngim don jenge ko ba bum di han rei andala ni islam tang hapunai Februari March April tertentu ima dengan jengke ba kraw ba kani kisnong kaduna kumbang mudi jekumta lengpa ka jingwan nu MLA jompi ban pensngau sanga kum minister halor ka jingdon kam kan ki ya kani ko kumbang umdi ka ba songdor kumba sipokur tam ha kani ka mokma laidangeu water supply scheme dengan layakran kalau gaba ban penyo sanction ya kapisa gaba shipho kurutang dan rai udah usomna batrisi tom bat ula budi ni ke scheme bat swa bakan pois ke planning bat finance ka file ke habia ke minister bat ngala hodi i banwan sekamra jonga ban ong gadi ke sinong gaba pila ong ira berbor baik mentang pelaj ni ka file sabut dia hai kadon habede nak bentak planning nang bagin yo evening sanction bat hapo planning kumba live na sobra ngi laya botian pha bat ka bae hikalong kumno kina sanction ada bisa kamdon te hakaba khaddu ngi lay persang nagalang jongha komunista mai lawani keddo bat ngaju phone ya commissioner secretary jongka planning bat finance bat haga juga por nilai sanction yang akan dikasih lengba kajing buat dia UPMLA jopi dengan sultanan bai la itu kiwe department rui lale kumju dan rui kum minister ba insya dia PhD ngan tu EP kani kasih ke jopi bagi ibu mantah kalau sepogror tektekan neset kabang iyo ya kan krita seorang water supply scheme kalau kumba arpusan kur Patro nang taganiga Jal Jivan Mission ban ai syaki snong ki tau ki padon haganiga sora konstitusi kalong 1000 terli hilong yin bat ka dor jogani kalong kumba khatsan kur deda ken kelum ta asdam chiteng na katnat PhD kala poi haganiga konstitusi jompi kumba san kur denga trai bakini ki kam ki ba ngila ban penyo ya kanika sanction katni kemudian UMLA buat sitom, oh ngaya yang ni ngayu ini kisnong bayi jompi, pun sian mentang lawan asil lai sian sini, kadi kisnong mai ngayu, ngaju hiar mati syah hang tiga dukaan doi, kat pengawan sini ngaju lai syah kisnong ngalai yang tu alat tu beteng, dengan dukaan tu kat pengawan sini ngalai syah bayang ti, hakas ni kebakla di Dr. Donro ngalai syah syah ti, bat hakas ni kepengawan inspection sini untuk berway kawan di syah ti kamu tu pentip itu kemudian gajah kabam kecikadi ke bagian kadai bikis nong baik tunggu dan dari dalam tip bagai kesegir mengiyo sanction nasgo badong bangawan bandi syah kamu tu ngasuh kum sinong lecong dengan sudi bandle ploy bandi kau te kenang bagai kamu kenong ke bacok nak kalian kejonga kum minister ngap pentik kena api ki nong sinong baik kijungi bau ni mau nong rim ubang iwan bu ndai bacuan bu tang mau nong rim ngakwa apakah kat poi kloi do syaka di kisnong jompi kata kadi katong ke bangawan kum minister rengkat UMLA jompi ban ai ya kata ka ke ba pilawan man saki betah ni ngien yo i la kumno hadien usnam arja arbuar trai bagani ko pitsayo no ban bam na kadi ko amar hoy mentang nolong kani ke ba i bagi lawan bu mo nong rim yen khot se tanda dalong ka bama palang hangni bakin ai ke jing trelang habe de batu kontraktor ban petrai ke skim mar ke skim ka ba he ngam kwa ban penbon mut ki kontraktor yo ba ka flop no ke skim teng no dai bon mut ki kontraktor uwe ladap uwe padap teng ke skim ke jongi ke sateng no dalong bama ngin kontak uwe kontraktor unum yo ban ai dau su yangi udai ban penstat bot ya kane kaskim ke bangi ai sapi baknang ki pa ki jongi ki bayo ya kane kaskim ke yo jemen toy sisa
Bob Nogrim, John Gavega, Malkuma like Muro, water supply scheme, Untaka Art Santanik, Live of Star, Art of Untang York and Free with Nogrim, then cut the Yamaka, the Star, so the Lapat Bana, the